Ndabashuje abakunzi bacu, ndizera ko mumeze neza cyane, ndizera ko ibintu ari neza. Turi muri weekend, ibintu bimeze neza cyane uyu munsi, by'umwihariko ku banyakigali ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Mugiye kuba mwirebera irushanwa rya UCI WORLD CHAMPIONSHIP 2025 Kigali. Ni irushanwa rikomeye cyane rero. Hanyuma navuze nti why not tutabegeranyiriza amateka y'iri rushanwa, ndetse bivugwa ko iri rushanwa ari ryo rushanwa rya kabiri mu marushanwa y'isi just meza kurusha andi. Ubwo ni nyuma y'igikombe cy'isi cya football cyangwa se cy'umupira w'amaguru, hahita hakurikiraho iri rushanwa rya UCI World Championship ry'amagare. Hanyuma rigiye kubera ku nshuro ya mbere hano ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko mu Rwanda. Nakwegeranije rero amateka atandukanye kuri iyi shampiyona y'isi y'amagare muri uyu mwaka wa 2025 igiye kubera mu Rwanda. Iyi ni Storm TV nk'ibisanzwe, kora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Hanyuma twihute, ni amateka u Rwanda rugiye kwandika, kuko nicyo gihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika kigiye kwakira iri siganwa rikomeye mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi. Ibyumvikanisha ko ari bwo bwa mbere rikandagiye kuri uyu mugabane ufatwa nk'inkomoko y'ikiremwa muntu. Ni irushanwa riteganyijwe gutangira ku itariki ya 21 Nzeri, ubwo ni ku cyumweru, rikazasozwa ku itariki ya 28 Nzeri umwaka wa 2025. Urabyumva, amakipe y'ibihugu hirya no hino ku isi ageze kuri imyiteguro, ndetse hari n'ayamaze kugera mu Rwanda yitegura kuzenguruka mu mihanda itandukanye yo mu mujyi wa Kigali, aho u Rwanda narwo ruzagiye rumaze igihe kinini rwitegura kwakira abashyitsi, haba mu bikorwa remezo ariko no mu bakinnyi 23 bazahagarara iki gihugu cyacu muri iri rushanwa. Hanyuma tuvuge ku mateka y'iri rushanwa. Shampiyona y'isi ni irushanwa ritegurwa n'impuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi, rigahuza abakinnyi batandukanye bakomeye baturuka imihanda yose, bakina bagahagararira ibihugu byabo bitandukanye, nuko bitabiriye andi marushanwa akomeye arimo nka Tour de France, kuko yo bakinira mu makipe baba bakoreramo akazi cyangwa se baba babarizwamo n'ubundi muri rusange. Mubyumva neza ko twakoresheje inyito igikombe cy'isi cyangwa se igikombe cy'isi cy'ibihugu. Hano byumve neza cyane kabisa. Nuvuga ngo aba bakinnyi basanzwe bakina mu club yabo, niko twabyita tubishyize mu kinyamupira bisanzwe, bakina mu club yabo, hanyuma akabasha kuba hakitabira aya marushanwa asanzwe nka za Tour de France, Tour du Rwanda, ndetse n'andi marushanwa atandukanye ari mu makipe yabo. Hanyuma iyi UCI World Championship yo abakinnyi bahurira mu makipe y'ibihugu byabo, ni nk'uko ekipe y'u Rwanda Amavubi yahamagara abakinnyi ikabahuza, hanyuma ikajya gukina igikombe cy'isi. Nuko nguko iyi UCI imeze. Amakipe y'ibihugu ahamagara abakinnyi bakomeye mu club yabo, hanyuma bakaburiza hamwe bakaza gukina iki gikombe cy'isi. Birumvikana. Ni shampiyona yatangiye gukinwa mu mwaka wa 1921, itangira ikinwa n'abatarabigize umwuga mu cyiciro cy'abagabo gusa. Nyuma y'imyaka 6 mu mwaka wa 1927 nibwo shampiyona y'isi y'umukino w'amagare mu muhanda yatangiye mu buryo bw'ababigize umwuga, kugeza aho u Rwanda rugiye kuyakira nyuma y'imyaka 103 ribaye. Urumva, nyuma yo gutangira ikinwa n'abatarabigize umwuga, iki cyiciro cyakomeje no gukinwa imaze kuba iy'abanyamwuga kugeza mu mwaka wa 1995, ubwo cyakorwagamo kigasimbuzwa icy'abatarengeje imyaka 23 mu bagabo. Ubwo iyi shampiyona yakinwaga ku nshuro ya mbere yabereye
muri Nürburgring mu gihugu cy'Ubudage muri Nyakanga mu mwaka w'1927 yegukanywa n'uwitwa Alfredo Binda ukomoka mu Butaliyani, uri mu bakinnyi batanu bonyine banamaze kuyegukana inshuro nyinshi atwara umudari wa zahabu, aho kugeza ubu buri wese ayifite inshuro 3. abantu babyumve neza. Amatariki y'ingenzi mu mateka ya shampiyona y'isi y'amagare. Ku itariki kuva mu mwaka w'1927 shampiyona y'isi yitabirwaga n'abagabo gusa, ariko mu mwaka w'1958 ku nshuro ya mbere hongerwamo icyiciro cy'abagore, mu gihe mu mwaka w'1975 hongewemo ibyiciro by'abakiri bato, mu gihe mu mwaka w'1994 nibwo hatangijwe igice cyo gusiganwa n'isaha umuntu ku giti cye mu byiciro byose byakinwaga. Bwa mbere mu mwaka wa 2022 hahembwe abitwaye neza batarengeje imyaka 23 mu bagore gusa. Icyo gihe bakinanaga n'abakuru babo n'abakuru muri iki cyiciro, mu gihe mwaka wa 2025 ubwo n'uyu mwaka i Kigali hazandikirwa amateka yo kuba ku nshuro ya mbere abatarengeje imyaka 23 mu bagore bazakina ukwabo. Abakinnyi batanu ba mbere bamaze gutwara shampiyona y'isi inshuro nyinshi. Mu cyiciro cy'abagabo mu mwaka mu myaka 103 ishize hakinwa shampiyona y'isi y'umukino w'amagare, ikaba igiye gukinwa ku nshuro 98 izabera i Kigali. Abakinnyi batanu bahuje kuba aribo bamaze kuyegukana inshuro nyinshi, aho buri wese afite umudari wa zahabu uranga uwatsinze inshuro 3. Aba barimo Umutaliyani witwa Alfredo Binda wanayitwaye ikinwa bwa mbere n'Ababiligi mu mwaka w'1927, ariko abisubiramo mu mwaka w'1930 ndetse n'umwaka w'1932. Undi ni umubirigi witwa Rick van Steenbergen waryegukanye shampiyona y'isi y'amagare mu mwaka w'1949 ndetse n'umwaka w'1956 aryongera mu mwaka w'1957. Undi mubirigi witwa Eddy Merckx nawe yatwaye iyi shampiyona mu mwaka w'1967, hanyuma mu mwaka w'1971 n'umwaka w'1974, mu gihe umunya Espagne Oscar Freire we yitwaye mu mwaka w'1999, mwaka wa 2001 n'umwaka wa 2004, naho umunya Slovakia witwa Peter Sagan nawe ayegukana inshuro 3 mu mwaka wa 2015, 2016 na 2017. Icyiciro cy'abagore, abagore bayoboye n'umufaransa witwa Johnny Long ufite imidari ya zahabu 5, agakurikirwa n'umubirigi ufite imidari 4 ndetse n'umuholandi Marianne Von ufite imidari 3 aza ku mwanya wa 3. Abakinnyi batwaye shampiyona y'isi mwaka wa 2024. Shampiyona y'isi y'amagare iheruka mu mwaka wa 2024 yabereye mu Busuwisi, yegukanywa n'umunyaslovakia witwa Tadej Pogacar mu bagabo, mu gihe mu bagore yegukanywe n'umubirigikazi witwa Lotte Kopeck. Hanyuma amateka agiye kwandikwa mu Rwanda mu mwaka wa 2025 as I said, kuva ku itariki 21 kugira ngo 28 bwo iri siganwa rizabera mu Rwanda cyangwa se irushanwa. Mu Rwanda hitezwe abakinnyi b'umukino w'amagare barenga 1000 bazaba bahatanira imidari muri iyi shampiyona y'isi mu mwaka wa 2025 baturutse mu bihugu bitandukanye, ndetse n'abanyamahanga bazazanwa nayo baje kuyikurikira babarizwa mu bihumbi 7, mu gihe kandi uretse abazaba bari mu gihugu iyi shampiyona izanerekanwa mu bihugu 124 ku isi binyuze kuri za televiziyo n'ubundi buryo nibura bizatuma ku nshuro ya mbere ibera ku mugabane wa Afurika igera kubarirwa kuri miliyoni 300.
ku itariki ya 21 Nzeri umwaka wa 2025 biteganyijwe ko ari bwo shampiyona izatangira aho hagati ya saa 4:10 za mu gitondo na saa 6:55 mu cyiciro cy'abagabo hazaba hari gukina basiganwa n'isaha umuntu ku giti cye, aho hazasiganwa hazasiganwa intera ingana kilometero 31. nyuma y'iki cyiciro kuva saa 7:54 kugeza saa 10:50 abagabo nabo bazasiganwa n'isaha buri muntu ku giti cye intera ya